Mana iki gitondo we humble ourselves before you. tuciye bugufi imbere yawe. From the word of God. So tugiye kugabana amagambo make mu ijambo ry'Imana. May I suggest to the people who sit facing that way, if you could turn your chair. Ngiye kubashyamo umwanya mutoya abicaye muri Bibiliya, hindukira mu ntebe yawe urebeshe ino, urebe neza. So that you can face this way. Undebe neza, urebe hano, yihindure nta kibazo. Otherwise, your leg will be pain because of Kuko ndashaka ngo mundebe kandi mutahindukiramo tutamubaza kubabara ibikanu. when you go home, you have no problem with your leg. Mutahe ufite ikibazo ku bikanu. Galatians chapter 4 verse 4. Abagalatiya ibice 4. Sigo? This morning sharing considering the Bible study because I speak really slowly so that you can hear every word. Ngiye kuvuga buhoro ijambo ry'uyu munsi ribe gusoma Bibiliya, kwiga Bibiliya atari ubutumwa. Galatians 4:4 says, but when the time had fully come, Kane aravuga ngo igihe kigeze God sent his son, Imana yohereza umwana wayo born of a woman, avutse ku mugore under the law, hasi y'ibuye to redeem those who were under the law, kubohora abari ku itegeko so that they might receive full rights of sons. kugira ngo bahabwe amahirwe yose y'ubwana. If you look at this verse, Iyo urebye gice you find that it's not in the right place. usanga atari mu gice gikwiriye. We're going to borrow it, we're going to not cut, but copy and paste. Tugiye kucyitiza tugikura ahantu tugishyira ahandi. She's very good. Give her a clap. We will put it where it is beneficial. Tugiye kugishyira aho tugikeneye cyane. Whenever I read the word of God, Iyo dusomye ijambo ry'Imana I try to hear what God is saying to me. ngerageza cyane kumva cyane icyo Imana ivugana nanjye. When I don't understand it, Iyo nagisobanukiwe or when it's not clear to me, cyangwa iyo kitanyoroheye kugisobanukirwa, I look for another scripture from scriptures, nshaka ikindi cyanditswe mu byanditswe or a place where it can be more clear to me. cyangwa ahandi kijurira cyasobanukirwa cyane. So I do that always. I do that all the time. I study the Bible. Kenshi iyo nshaka kwiga Bibiliya nuko mbigenza ngenda njurira kugira ngo nsobanukirwe I cyane. copy and paste somewhere where Urahanga njyana hanga cyitiza nkareba ko gikwiriye. things will be meaningful to me. Aho ndi kutumve neza ngabyitegereza. I don't add to scriptures. I don't add scriptures. Ntabwo agenda yuririkanya ibyanditswe, Nor do I take away. ntabwo mbifata ngo mbijyane. The word of God remains as it is. Ijambo ry'Imana sindihindura riguma nk'uko rimeze, But I use it to translate other scriptures that I know. ariko ryifashisha gusobanura ibindi byanditswe nasobanukiwe neza. Now, before all this happened, Jesus, before he came, Jesus Kristo was there. ataraza He was there being held back. yari ariyo, yari ahari. And God knew what was going on, but things were pending. Things waited before the right, Kandi Imana yo isi ibizaba, ariko ibintu bisigara hagati aho bitegereje for the right time. umwanya ukwiriye. Now, we said we're going to borrow this scripture and take it somewhere. Turavuze ngo tugiye kwitiza iki cyanditswe kugira ahandi hantu tukijyana. We want to put it between Malachi and Matthew. Tugiye kugishyira hagati ya Malaki na Matayo. They say there are 400 years of silence. Ngo hari imyaka 400 yo guceceka. God was silent. He did not say anything. Imana yari icecetse, ari nta kindi kintu ivuga. There was no prophecy. Hatari guhanura, There was no dreams. hatari ibiroto, There was no revelation. inzozi. Everything was quiet Ibintu as far as byose God was concerned. byari bicece mu buryo bw'Imana. That's why Galatians 4:4 Niyo mpamvu Abagalatiya 4:4
yavuze should be brought between Malachi and Matthew. niyo mpamvu ugiye kuyitiza ikajya hagati y'ibyanditswe byombi. Everything had stopped. Even the dreams had stopped. n'inzozi zari zahagaze. But ever since when the time had really come, ariko mu gihe gikwiriye kigeze, God sent His Son. Imana yohereza umwana wayo. When He came, aje, things began to happen. ibintu biratangira. Heaven began to communicate with the earth. ijuru ritangira kuvugana n'isi. God broke His silence. He began to talk. wa bucece butangira kurangira. In Hebrews chapter 1 verse 1, Abaheburayo rimwe it says, God, in all days, God spoke to us through prophets. ngo icyo gihe Imana yavuganaga natwe mu buhanuzi. But the right time came when He spoke to us ariko igihe gikwiriye kigeze avugana natwe through His beloved Son. kunyura mu mwana we akunda cyane. So, Galatians 4 verse Abagalatiya kane rero umurongo wa kane akavuga ngo should be before Christmas, before Jesus was born. bivuze ngo yaje Christmas itaragera cyangwa Yesu ataravuka. That's when that word is more beneficial. niyo mpamvu iryo jambo turyumva cyane ari iry'akamaro. When He broke His silence, amaze gukuraho guceceka, and heaven began to communicate with ijuru the earth. ritangiye kuvugana n'isi. An angel came and visited this young woman Mary. umwuka araza atayayira Mary At the star, but God's guidance. anyuze mu nyenyeri The iyobowe n'Imana. angel came to marayika araza aza kwa Mary. Then another time, a star led people from east. undi munsi inyenyeri iyobora abagabo ibajyana iburasirazuba. Another time, the angels came to see ikindi gihe bamarayika baza kureba because Jesus was born. kuko Kristo yari yavutse. He broke his silence. Heaven ubwo guceceka kw'ijuru kurarangira, began to communicate. ijuru ritangira kuvugana Angels n'isi. bamarayika batangira kuza, stars came. inyenyeri ziraza, Even the dreams came back. n'inzozi ziragaruka. Joseph was planning to divorce his wife. Yusufu yageragezaga kwanga Mariya ngo bamureke, But the angel in a dream ariko mu nzozi marayika aramubwira told him not to put her aside. aramubwira ati utamureka. So things happened that were amazing. ibintu bikagira gukorwa mu buryo bushimishije. Jesus is born, he's grown. aravuka, He became a man. aba umugabo, He comes, aba umuntu. Bible says in 1 John chapter 3 verse 8 muri Yohana wa mbere that Jesus appeared to destroy the works of the devil. ngo Kristo yaje kumaraho imirimo y'umwanzi. So you will say ubwo yaravugaga between Malachi and Matthew, hagati ya Malaki na Matayo, that's when Jesus should begin to destroy the works of the devil. aho Kristo yatangirira kurimbura imirimo y'umwanzi. But before that happens, ariko icyo kitaraba, let's see what really happened, what Jesus did. ataratangira kurimbura iyo mirimo y'umwanzi, katurebe ni ibiki bindi yakoze. yaje guhagarika isezerano risaze, Because the Old Testament was ineffective. kuko isezerano risaze ryari ritakiri ry'ingenzi cyane muri icyo gihe. There was no sorrow from the Old Testament. Raised up and began to minister. kuko n'abari batemerewe gukorera Imana icyo gihe barahagurutse batangira gukorera Imana. People like Judith and Tobit nk'abatobi, nk'abayudisi, and other people rose up to establish their own benshi church nabo barahaguruka batangira gutangira umurimo w'Imana according to their vision and how they felt. bikurikije inzozi zabo n'ibyerekezo byabo n'imihamagaro yabo. So the time, because the Old Testament was ineffective. kuko iryo sezerano ntabwo ryabemereraga gukora ibyo ngibyo. So when Jesus came, in the right time when Jesus came, Kristo aje mu gihe gikwiriye, he came to render it obsolete. aza yemeza cyane. It says in Hebrews chapter 8, verse 8, mu Baheburayo 8 n'umurongo w'8 that the time is coming
aravuga ngo igihe kiraje Here's the Lord. nuko Imana ivuga When I will make a new covenant with man. uzakora isezerano rishya n'umuntu. Verse 9. uwa mu cyenda It will not be like the old covenant, ntabwo rizamera nk'isezerano rishaje, because your old covenant and the laws of old covenant, kuko irishaje n'amategeko yaryo people had learned to dodge them. abantu bari batangiye kurikwepa. They were playing tricks with the Old Testament and the laws. barikiragaho bakagira batya bakaryifashisha bagakwepa ijambo ry'Imana rikwiriye. If you are caught, yes, you face judgment. bakavuga ngo nufatwa ukora icyaha ujya imbere ucamanza, But when you are caught, you get away with it. ariko batakubonye niyo waba wagikoze ubwo uba wigendeye. That's why it was ineffective. niyo mpamvu tuvuga ko iryo sezerano ntabwo ryari rigikwiriye icyo gihe. Jesus came to make a new covenant Kristo aza gukora itegeko rindi rishya cyangwa isezerano rishya in the right time, mu gihe gikwiriye, where God will write aho Imana izajyana ikaryemera His laws in our minds and also in our hearts. Imana ikandika ayo mategeko mu bitekerezo byacu no mu mitima yacu, Because those written on tablets were not helping. kuko ya mategeko yari yanditswe ku mabuye ntabwo yari agifite agaciro mu We're buzima bwacu, not productive anymore. ntabwo byari bigifitiye inyungu mu bwami bwo mu ijuru. In the right time, God sent. ariko mu gihe gikwiriye Imana yohereza umwana wayo. Look at verse 10 of chapter 8. mu Baheburayo 8 umurongo wa 10 I put my laws in their hearts, ngo nzashyira amategeko yanjye ku mitima yabo, and I will be their God, and they will be my people. nzaba Imana yabo nabo bazaba abantu banje. God wanted to create another Eden. Imana yashatse kugaragaza ikindi kintu, We wanted to create another Eden, Garden of Eden, ashaka kongera kuturemera Edeni yindi, where He used to come and share fellowship. aho yazaga agakora ubusabane na Adamu. When they sinned, God withdrew amaze gukuraho icyo ngicyo Edeni na Adamu barangiye, until the right time. When the right time came, mu gihe gikwiriye nanone God sent His Son yohereza umwana we with one purpose: mu kigendererwa kimwe, to make a new covenant, kugira ngo agarure isezerano rishya, where God will not follow the laws written on tablets, aho atazakurikira amategeko yanditswe ku mabuye, but rather written in the mind ariko yanditswe mu mitima yacu no mu bwonko bwacu and in the heart. no mu mitima yacu, Where Aaron and Moses are not around, aho Aaron na Musa batari bose, but His Spirit ariko will be there. umwuka w'Imana ahabe, Even where Bishop is not, aho Bishop atari, the Spirit of God is there. Imana umwuka w'Imana uri kumwe nawe. That's the covenant. Iryo ni ryo tegeko, The new covenant. niryo sezerano rishya The new covenant He wanted to make with His people. Imana yashakaga kugirana nawe. Now, verse 13, nawe umurongo wa 13 it says, by calling, somebody read it, verse 13. agire uhasoma. bigaragaza yuko yashajishije ibya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. You see, in the right time, mu gihe gikwiriye God came and rendered the Old Testament obsolete. Imana yaraje isezerano rishaje irica amazi. Rero mu isezerano rishya ni twebwe twaryukukiyeho, We were saved from all the rituals, dukizwa kuva mu mategeko ya kera n'imihango ya kera, rituals of Old Testament and the laws, imihango y'isezerano rya kera n'amategeko ya kera, where people would kill calves and cows and aho goats, abantu bicaga inka, ihene n'ibintu byose, and poor people would give doves. abakene bagatanga ako kanyoni bita inuma. Now, sometimes even you don't have enough to eat at home, where would you get a cow? ubundi rero udafite n'ibihagije warya mu rugo, ibitambo nk'ibyo bakabikuye Or he? a goat or a sheep? Intama cyangwa inka wakayikuye. Thank God for the right time.
ariko mu gihe gikwiriye dushima Imana. God sent His Son. Imana yohereza umwana wayo Amen. To save us from those kugira ngo rituals, dukize kuva muri iyo mihango yose y'ibitanga, from killing sheep and goats and sheep kuva blood, mu kwica intama no gutamba ihene n'ibiki byose, because we could not afford it. kuko nta nubwo twakabishoboye. But again, Ariko nanone that will cover your sins for only 1 year. ibyo ngibyo byoroshaga ibyaha byawe mu mwaka umwe gusa. You will buy life for your soul for only 1 year. Bivuze ngo ibyo watambaga byakubabariraga icyaha umwaka umwe wonyine. Igihe gikwiriye cyiza, God sent His Son Imana yohereza umwana wayo to become a sacrifice kugira ngo abe igitambo kizima enough to save us gihagije kudukiza once for all. mu gihe kimwe mu bihe byose. Not just 1 year, Atari umwaka umwe, not 10 years. atari imyaka But icumi, He saved us ariko once. igihe cyose turababarirwa. He paid for our sin. Aza kubera ibyaha byacu. Thank God that He's not like Aaron and Dushima ntabwo ameze nk'abatambyi babo ba Aroni n'abandi, priesthood in the Old Testament kuko abatambyi bo mu isezerano rishaje was very risky, byari ibintu dangerous. bikabije biteye ubwoba. Why? Because Kubera iki? if a priest would go to the Holy of Holies, Kuko aho umutambyi yajyaga ahera habera, they would have a rope around his foot. bagiraga umugozi ku kirenge cye, And then, and then his robe would have bells. ariko wagiraga His robe. It's got inzogera. So if he went to the Holy of Holies Noneho agiye ahera with the sin in his life, afite icyaha, God would kill him there. Imana yamwiciragayo, Because they were not allowed to go to the Holy of kuko Holies, ntabwo babaga bemerewe kujya hahandi hera. they would have to use the rope to get the corpse out. Bakoreshaga The rope. wa mugozi And pull this dead priest out. bagakura wa mutambyi w'umunyabyaha akava hariya yapfiriye. So he would go into the Holy of Holies, So yajyaga hahandi hera, and then if he's still alive, yaba akiri muzima they would try to shake the rope. bakazunguza wa mugozi wabaga ku kuguru kwe, And then they would shake his rope nawe akazunguzwa nyine to let them know the rope kubagaragariza that he's still alive. ngo aracyari muzima. Second day, Umunsi wa kabiri if they pull the rope and he shook his rope, akazunguza n'ubwitero bwe cyangwa people would rejoice that abantu he's alive. bakanezerwa yuko akiri muzima. But on that day, Umunsi wa gatatu God killed him there. Imana yaba yamwiciyeyo, They would pull bazunguza wa mugozi bakurura and not there. bakamva ntakizunguka, Then they would know. bakamenya ngo They're going to go back with the sins. yagiyeyo n'icyaha, They are going to go back to their homes with bagiye sins. gusubirayo n'ibyaha nabo, Because the high priest yuko wa wundi mutambyi mukuru has been killed in the nawe wenyine yiciweyo kubera ibyaha. But when the right time came, Ariko mu gihe gikwiriye God sent his son. Imana yohereza umwana wayo, High priest ari we mutambyi mukuru usumba abatambyi bose, died once wapfuye rimwe gusa and he will never die. kandi ntazongera gupfa ubundi. And when he went into the Holy of Holies, Kandi wewe agiye ahera habera offer his blood, kugira ngo atange amaraso ye, all sins of those who believe ibyaha byacu byose, abari hasi bose were not covered. Were not covered. ntabwo byabejejwe, But they were completely removed. ariko byakuweho burundu. In the Old Testament, Ntabwo kwari ukwezwa gusa, ariko kwari ugukurwaho burundu. in the Old Testament, Mu isezerano he was rishaje just covered ibyaha byakwitirwaga for gusa 1 year umwaka umwe, until they offer blood again. kugira ngo nanone bazategereze ko bazosuka amaraso But n'abandi. with the Son of God, Ariko ku mwana when w'Imana he offered his blood, atanze amaraso ye rimwe, all our sins ibyaha were byacu byose bikurwaho completely removed kandi ukutwikira. and taken away. Amen. 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 And he will never die again. Kandi azongera gupfa ubundi. Amen. Amen. We have benefits that come from his coming. So dufite ibyo nk'inyungu
zavuturutse mu kuza kwe. In Hebrews chapter 10 verse 19, Mu Baheburayo 10:19 it tells us that now we can enter into the Holy of Holies. aratubwira ngo ubu twemerewe kwinjira ahera habera. You don't need a father. Ntabwo ukeneye bya bindi mutagatifu abamuhagarariye bose. You don't need a pope to do it for you. Ntabwo ukeneye papa kubigukorera. You can go into the, wowe ni wowe wigererayo. you can go ntabwo utakugererayo nta papa ukugererayo ni wowe wigererayo. because in right time, kuko mu gihe gikwiriye Kristo yaraje. amen, Amen. we can be made worthy to appear in the presence of God. ubwo dukorwa turi abakwiriye kugaragara imbere y'Imana. And it's not risky noneho nta kibazo kibirimo that we will die into the Holy of Holies. ngo tuzapfira ahera habera. Someone died in our place. hari uwapfiriyeyo arapfa ubwacu ubwo iyo tugiyeyo nta mpungenge zo gupfirayo. Benefit number 2. inyungu ya kabiri, We are called the redeemed of the Lord. twitwa abacunguwe. In Psalms 107, muri Zaburi 107 verse 2, umurongo wa kabiri, it says, let the redeemed of the Lord say so. ngo abacunguwe b'Imana bavuge ngo yego. Those that have been redeemed by the Lord, oh, He has redeemed you from the land, abo bacunguwe n'Imana, from the hand of the enemy, abo yacunguye kuva mu maraso and y'Imana, has them out of the countries, akabakura east, west, mu south, and bihugu north. byose. Let the redeemed of the Lord say so. abacunguwe bose That babyemere, we were redeemed bavuge ngo twaracunguwe without a pay. tudatanze ikiguzi cyose. No pigeon, no boat, no na car, hene no na bull. twa tunyoni na nama, Someone paid for it. ariko hari uwabyishyuriye. Amen. That's a benefit. And another benefit inyungu ya gatatu, is that now we are reconciled with God. ubu ngubu We are reconciled. We are tubabariwe n'Imana, turi bamwe n'Imana, nta rubanza. we were enemies, twari abanzi b'Imana, but because He sent His Son, ariko yuko yohereje umwana we He took initiative of reconciling us akora icyo kuduhuza nanone n'Imana, with Himself. aduhuza n'Imana Without kunyura mu mwana we. we did not initiate it, we did not plan it, we did not pay for it. ntabwo twabyishyuriye, ntabwo twabitangiye ibitambo, But in the right time, ariko mu gihe gikwiriye God sent His Son. Imana yohereje umwana we. Amen. Hallelujah. He came to put a song in our hearts. yaje gutera indirimbo mu mitima yacu. No wonder why people can jump and nta dance. mpamvu abantu badiha ngaha batangiwe ibiyobyabwenge bakadiha. I told Sarah Baptista, I said, if you're talking about celibatism, it's wrong at the end. But hey, people are rejoicing in the namubwiraga bitewe n'umunezero waraha abantu babyina basimbuka, dancing, rejoicing, worshiping. turahimbaza tukaramya. Long time ago, ariko mbere people of our age, Bishop and I, abantu b'imyaka yanjye na Bishop, or even before, cyangwa se na mbere yabo, always went to witchcraft and ubu bamboo twe tuba turi abantu bajya mu bapfumu. and madwa. niyo myaka myiza ubu y'abapfumu n'imana no ku bantu. But today, because Jesus came, ariko uyu munsi y'uko Kristo yaje, rejoice, turasimbuka tukanezererwa Imana, sing and praise His name. tukaririmba tukamuhimbaza. Amen. Amen. Number 3, icya gatatu, we've been made co-heirs, equal co-heirs with Christ. twagizwe bamwe bajya inama n'Imana na Kristo. Sometimes I go to some churches and find pastor and assistant. ibihe bimwe njya mu materaniro ugasanga hariyo pastor na assistant pastor. That's not Jesus' language. urwo ntabwo ari ururimi rwa Kristo. No, we co. turi abakorana nawe, Co-heirs. Co-heirs. Look at Romans chapter umuntu ufatanyije.
Romans chapter 8, abaroma umunani verse 17. umurongo wa 17. We are co-heirs with Christ. turi abafatanyabikorwa na Kristo. Can we be co with Him? none se urumva ufatanyije nawe urabyiyumvamo? But hey, think of Matthew 6. mutegereze kuri Matayo 6 When he said, when you pray, avuze kuri gusenga say this, muvuge ngo our Father, data wacu uri mu ijuru, our Father. data wacu uri mu ijuru. It's a language we did not get used to. We urwo did ni not understand. ururimi rutari rusanzwe kuri twe. A mortal man, a sinner, umunyabyaha nanjye upfa birupfa, God, only God, my Father. ariko ubu ngubu ndabwira Imana data. Since Jesus permitted us ariko ubone Kristo watwemereye to call His Father our Father. kugira ngo twite ise data wacu. So, though He's a Savior, He's nubwo our brother. ari umucunguzi wacu, He's our brother. ariko ni mwe n'umuvandimwe wacu, Because we share. kuko dusangiye data wacu. His Father is our Father. ise niwe data. So when He said we are co-heirs, we are children and co-heirs iyo yavuze ngo turi abafatanyabikorwa of God with Christ, ba Kristo n'Imana, that means God loves me bivuga ngo Imana irankunda just like He loves His Son. nk'uko akunda umwana wayo. That's why He gave Him as sacrifice niyo mpamvu yemeye akamutanga nk'igitambo to get me, kugira ngo abone, to get you. kugira ngo akubone. So He loves you so aragukunda just like He loves nk'uko akunda Kristo His Son. umwana we. That's why we share niyo mpamvu dusangiye His inheritance. His inheritance. umurage. Amen. yes, Another dusangiye umurage. benefit. Inyungu ya gatatu yakoze yindi, But this one is inyungu amazing. ni nyinshi ariko imwe irashimishije. 2 Corinthians 5, Abakorinto ba kabiri gatanu verse 21. umurongo wa 21. He says in Him, aravuga ngo muri we one who did not know sin, we utarigeze amenya icyaha, He was made sin, yishwe umunyabyaha so that we can be made the righteousness of God. kugira ngo twebwe duhinduke kwera kw'Imana. Please someone read it. hasome 2 Corinthians chapter 5, 21. verse 21. utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Did you hear that? One who knew no sin became sin. utarigeze kumenya icyaha ahinduka icyaha. In order for to be dedicated to receive Him, He had to appear as sin. kugira ngo tubona we ahinduke umunyabyaha. That resulted into us becoming the righteousness icyo of God. kituviramo kuba abakiranuka cyangwa gukiranuka kw'Imana. Please, when you go back home, nusubira mu rugo read that scripture and think. mugisubiremo mugisome mugitekerezeho. I didn't write it. ntabwo nacyanditse, The bishop didn't write it. bishop ntiyacyanditse, It is in the Word of God. ariko kiri mu ijambo ry'Imana. And because it's written in the Word of God, ariko yuko kiri mu ijambo ry'Imana I believe it. ndacyemera. yahinduye umwana we icyaha So that He can turn me to His righteousness. kugira ngo jyewe ahindure gukiranuka kwayo. There's a song in the one here, it says, Sinzwa Bigeza. hari indirimbo mu kinyarwanda hano bivuga ngo I don't know how you do it. I don't know, because how can Yesu Imana ibigenza. a righteous man become sin in my best? Yesu Imana ibigenza umwana wayo wera ukiranutse. Price. icyo ni ikiguzi cy'agaciro He cyane. paid a big price ni ikiguzi yatanze kinini cyane to translate me kugira ngo jyewe aguranemo, a sinner jyewe umunyabyaha aguranemo into righteousness. gukiranuka kwayo. Pasiteri ntabwo yagihindura, Hope has changed. No, papa yagihindura, you can't change it in ntabwo yourself wagihindura nawe because it's written.
gukiranuka kw'Imana. It's amazing. Icy'agaciro cyane. Then I know ubwo rero ndabizi neza we are spiritual people. ngo turi abanyagaciro imbere y'Imana. The one may not know our value. Isi ntabwo hari kwitamenya agaciro kacu. They just see you look like them. Bakureba gusa nabo. They don't know the value of what they have. Ariko ntabwo bazi icy'agaciro Imana yagushyizemo. Amen. Amen. He paid the full price. Yatanze ikiguzi nyacyo. No balance of that. Kandi yayitanze cyose ntabwo yisigariza. The whole debt is paid for. The whole way. Umwenda wose warishyuwe. Jesus found me in 1963. Imana yamusanze muri 1996. 1963. Nari umusore umuhungu mutoya Found me on market for sin. ansanga ari ku isoko ry'icyaha yishyurira ikiguzi cyuzuye. And he never said me. I'll never be sold again. ariko kandi sinzongera kugurwa ubundi. He bought me, it's done. yaguze rimwe birarangira. Transformed me. arampindura. It doesn't mean that now 59 years. Doesn't mean imyaka that 59 doesn't mean that I've not had the ups and ntabwo downs. bivuze yuko yagendaga neza adafite imisozi n'ibiki byose. I have been in a very strong places spiritually. nawe hari ibiyira by'amabuye ibinogo yanyuragamo. I've been in the thorny places. mu mahwa n'ahandi naho yahanyuzemo. I've been in the swamps. yabayemo ibishanga n'ibindi. But he did not allow swamps to swallow. ariko ntabwo yemeye ibishanga kumira. And in the thorny places, mu mabuye ntabwo yemeye ko mumaraho no gucumita akamumaraho. why? Because there is a price he paid. kuko hari ikiguzi yamutangiyeho. aho ufite ibintu nk'ibyo bigoranye kunyuramo. Because I don't think Wi-Fi and internet help you. kandi ntabwo ntekereza ko wayifi na internet ibindi byose byagufasha. As a human being, you have struggles. nk'umuntu ugomba kugira ibigeragezo binyuramo. Even when you are weak, iyo ushize imbaraga tired and torn, wacitse intege kuba washize and you feel you can't move no more. ukumva utakongera kugenda ukomeze n'ubundi. Hebrews 7:25. ariko abaheburayo 7:25 It says therefore he is able to save aravuga ngo ashobora kugukiza completely, kugukiriza burundu not halfway. atakukirije n'igice. He's able to save you completely. arashoboye kugukiza burundu. To save all those who come to him, gukiza bose baza ahari who come to God through Jesus Christ. baje ku Mana banyuze muri Kristo. Because he always lives to make intercession for us. kuko we amubaho ahora atwiringira. ntabwo yishyuriye ikiguzi gusa. He did not invest in a bad project. ntabwo yakoze umushinga ugomba. He invested in a project that he can sustain. yakoze umushinga yashobora gukurikirana. He is able to inject in whatever is necessary arashoboye kongeramo ibikenewe byose to keep me going, kugira ngo umushinga ukomeze tume ukigenda ukigembere. to keep me happy and rejoicing. kugira ngo ume binezerewe kandi binezerewe mu Mana. He's able to lift me up when I fall. arashobora kumpagurutsa ntaguye. kandi iyo ijuru rigiye imbere y'Imana kugucira urubanza, When the devil iyo umwanzi agiye imbere y'Imana kugucira urubanza yumvira kugira ngo hari urubanza nakoze, never is to make decisions for me. aba hari akanya kutwingingira. He says, Amen. He says, I paid for him. aravuga ngo uyu nguyu naramwishyuriye, naramuguze, I bought him. naramuguze No balance. na mwenda nasigaranye ntaki cyose. Bagatunguka. He did not save you to bring you to a place and get stuck and leave you. ntabwo yagucunguye kugira ngo ujyane ahantu hagusiga bari ikibazo.
Amen. So when the struggles, let them be. Let them come. niba hari ibigeragezo nta kibazo reka bize We have a master. dufite umuyobozi. That's why David says, niyo mpamvu dawudi yavuze ngo the Lord is my shepherd. ngo imana ni umwungeri wanjye ntabwo nzatinya Because you are with me. kuko uri kumwe nanjye. Amen. arebera ku marango. We need a Savior who guarantees our life. dufite ubucunguzi utwemeza ushyira icyemezo cy'ubuzima bwacu. Just to guarantee. hari ibyemezo bibiri. John chapter 10, Yohana 10 verse 28. 28. He said, I know my sheep and my sheep know me. mbaha ubuzima burambye bw'ibihe byose. ntabwo ari ubuzima bw'agace gakeya. Not like when they walk right. ntabwo ari ubuzima ibintu bimeze neza. ntabwo ari ubuzima bagenze neza mu gakiza. Eternal life is eternal life. ubuzima bw'ibihe byose budashira. I give them eternal life. mbaha ubuzima budashira. And they shall never be perished. Never perish. ntabwo bazarimbuka. Because God, my Father, has given me. kuko ibyo umwami ntabwo data yampaye No one can snatch them out of my hand. nta wabindiba mu ntoki ngo bikura bijyana. Parents. ngo ni ubwishingizi. Those my Father has blessed me. ibyo se yashyize mu ntoki ze. Those people, those believers, abantu Kristo abantu Imana data yashyize mu ntoki can never be snatched out of my hand. ntabwo bakwibwa n'umwanzi. Can snatch them out of my Father's hand. nta n'umwe wabiba ngo kuboko kwa data. I was a child here a few minutes ago. I saw a small child. nabonye umwana muto aho ngaho igihe gishize. Your imagination, mu gutekereza kwawe put that child here. zana uwo mwana yabonye Brighton kuzana aha ngaho kunagana. This is God. uyu ni Imana, I'm Jesus. uyu ni Kristo. Life is guaranteed. ubuzima bwacu buri mu bwishingizi. You may sometimes feel unworthy, ushobora kumva udakwiriye bihagije, but He chose to hold you, ariko yaciye ngo yahisemo kugufata kukwifatira and He's holding your hand. kandi agufasha ukuboko kwawe. And His Father is holding you. kandi data ise nawe afasha ukuboko kwawe. Therefore, your walk is going to be more easier, ubwo kugenda kwawe uzoroha and you can't fall. kandi ntabwo uzaba. It's written by the way in the kuko Bible. biranditswe muri Bibiliya. In 2 Peter chapter 1, I think verse Petero wa 10, kabiri nk'igice cya mbere verse 10, it says, umurongo wa 10. people who do things from verse 5 to 8 of that chapter, abantu umurongo w'umunani na 2 Peter Petero wa kabiri chapter 1, igice cya mbere. people who do from verse 5 to verse 8, abakora kuva ku murongo wa 5 n'uw'umunani, people who persevere, people who abahagarara bakagerageza ntibarambirwe. it is a list. biranditswe biri mu murongo. It says in verse 10, aravuga mu murongo wa 10 ngo people who do that, abantu babikora they will never fall. ntabwo bazagwa. So, abantu bazahagarara, abantu batazananirwa, abantu batazarambirwa. your life is guaranteed. ubuzima bwanyu buri mu bwishingizi. You are helped by Christ, mufashwe na Kristo you are helped by the Father. kandi mufashwe na se. Actually, you can just let them walk. bavuga ngo reka bagende ariko nta kibazo urafashwa. Wherever the Father and the Son go, aho Kristo na se bajya, you have just have nawe to aho ngaho uhari. just don't let go. reka mutabivamo mutabareka gusa. Amen. Don't choose to be like Gaius. That is true. Don't be like Gaius, Gaio, who turned his heart. wihitamo kuba nka Gayo. Yeah, he loved the world. yakunze isi cyane nuko Bibiliya ivuga The wife of Lot, umugore wa Loti with good instructions, clear instructions. yahawe amategeko agaragara neza. Don't look back. nabwirwa ngo utareba inyuma. She chose to. we ahitamo kureba. And she
became a pillar of salt. ahinduka inkingi y'umuntu. When the fullness of time had come, ubwo umwuzure w'igihe kigeze cyuzuye kigeze God sent His Son. Imana yohereza umwana He came to get me. aza kugira ngo afate, He came to get you. aza kugufata However you are, aho waba uri hose. when He got you, Amaze kugufata He got you. yaragufasha, So you are broken. ubwo uri umuntu urafasha, And He knows kandi arabizi, what He got when He got you. He knows what. azi icyo yafashe cya gihe amaze kugura. You were not righteous. You are not really presentable. Ntabwo wagaragaraga nta nubwo wari ushimishije kujya gufatwa na Kristo. Don't think He doesn't know that. Utatekereza ngo ntabwo abizi yuko wari udashimwe. He knows what He got when He got you. Arabizi icyo yafashe igihe yagifatiraga. But His word, ariko ijambo rye, Bishop was sharing with us from Romans 8. Bishop twasangiye mu Baroma 8, Those He predestined, yadusangize ngo abo yamenye He called. yarabahamagaye, Those He called, abo yahamagaye He justified. arabakomeza. That justification Gukwezwa is salvation, free salvation. ni agakiza k'umuntu. You don't initiate it, you don't go through, Ntabwo you don't bitangira, pay. ntabwo bisaba, ntabwo ugira ute, ni iby'ubuntu, It is free gift. ni impano y'ubuntu. If He can give you such a gift, Ubwo se niba ashobora kuguha impano nk'iyo, then He can handle you. bivuze ngo ashobora no kugukomeza akagufata, He can take care of you. kandi yakureberera, He can be with you. yagumana nawe Wherever you are, aho waba uri hose, whatever situation may be, mu buryo bwose waba urimo, your life is guaranteed. ubuzima bwawe buri mu bwishingizi bw'Imana. Bishop, thank you for giving me a chance to share. Bishop urakoze cyane kumpa umwanya wo gusangira.